Pozdrav ljudi. Evo danas ću da spremim pito od tortilja. Ovdje sam sitno iseckala 6 tortilja. I sada ću polako da dodajem. Znači, idemo 2 jaja. Ja sam ovdje pripremila to što sam imala, blitvu. Može spanać, može zelje, ko šta ima, po ukusu. Ovdje imate suncokret i golicu semenku. Zajedno sam ih pomešala i to ćemo da stavimo. A zatim ja stavljam sad sve po želji, ko kako voli. Malo biber mleveni. So. Opet po ukusu. Laneno seme. Prašak za pecivo. 1 kesica. Jedna čaša jogurta. Ulje. Ja stavljam hladno ceđeno suncokretovo ulje. Isto ko kako voli, po želji. Opet. I sada se to ručno radi, da se masa izjednači. Dobro da upije. Gledajte da se negdje nije zalepilo ili osjeća suvo. Neko parče. Znači dobro se to umeša. Rukom. Evo vidite kako to izgleda. Ja sam pripremila ovakve male lepčiće. Ja ne volim da mi to bude nešto mnogo masivno. Ja sam to ovako u 2 pakčića malo. Više volim detaljno. Vrenu sam zagrejala na 200 i nekih 20
Pita je gotova. Evo sad ćete da vidite. I od Olta. Sad ćemo da probamo da vidimo kako to izgleda. Prelepa je. Pogledajte kako lepo izgleda. Pozdrav ljudi, lajkujte i zapratite kanal.